พอทางจิกโลลาไข่กอยรหินิสรุปทอย constituency กิปาร์โลจับปราลังโซ cultural complex along Gossner Evengilical Lutheran Church Karbiang Long Karbi Pastorate Thongke Bratrok Aphong Ningkane sek Amai pi Kepaman Mesen pensi pachun pono Bang so jai me kedam tang ni phai ki thom pen ni phai pho thang pen pangcheng ponsi pini ni phai pho phom kuruani jai me ke pajut pon Jaimek Chengchia Prang Bishop Manipul Evangelical Lutheran Church Right Reverend Dr. S.K. Manlunaphan Kangthum Karni Padopano Lason Sipini Kijusiar ni mate bhom kurukar chu amai kapang chengpon lake por phai sirke ba por pensi pang chengpono Mai Chengchia Prang Coordinator Sewa Bharat Borsing Tiso Ahin pensi Mai Chari Ponsi Mai pang chengpono Lason Sipini Jaimek kapang chengpon aluhi pachini pon Reverend Barnabas terang ahin pensi pachini ponlo. Lason si Jaimek ateng pen damsi kecheng si rat pen lunjur ijur lun ponlo. La pen adun thu dan kirung la pen adun thu Evangelist Ronjit terang Bethel Jail Church atum arideng dan kehodai. La pen lun chito kalen ahin pen kewang. Atum doan prek jek alun. Kikan cipa klang ponlo. Lapen adun thu sangpi Priscilla Hansepi ahin pensi Bible kangthir porhi ponlo. Lason si adun thu Right Reverend Dr. S.K. Manlun ahin pen kachitong arat do anaphan jumesen arna malam than ponsi thongke bratrok aphong ningkane sek amai pi Kepaman pon mesen mi et pen pajut ponlo. Bukazan pen anon terang. So, yung kan sa may kalam sa nang kan ko yun. Okay, charo lo dala tum media tumang no. Lili karjab long pot na ta mo tino fan press media to pana kiro pilo. Plus nili pini ana cha thanji kala hello ni tumla Gossner Evengilical Lutheran Church Karbiang Long Karbi section Karbi Pastorate tum patay thomke rop truck Aphong Amai ningkana se gamay pi long so tarik ke thom pen pini phoan ke kijudar nilo la sila bangso a team la bangso ni tum ke anpon ke kroy
นี่เลยมาแกครอยไปทีมจดทับก็ลงโซลเกลไปบ้านเด้งกันล้อลูกลิงปีคริสต์ซีเลยเป็นเรื่องสุภาพแล้วเป็นลงโซลามแกท่านตุ้มท่านบางตุ้มนี่เลยตุ้มแกภาพปนละแกลงโซManipur Evangelical Lutheran Church Bishop Right Reverend Dr. S.K. Mandun Lepen Karbianglong Longso United Christian Forum President Lepen Dipu Senior Pastor Longso Reverend Dr. Solomon Rongpi Lepen Nili Bethang Nili like Gossner Evangelical Lutheran Church Longso Northeast Diocese Long Vice President Lo Lepen Nili Karbianglong unit along like nearly chairman lo la pendili long non la nearly are we the two can do like nearly associate pastor permanent vice president like long lo hello nearly to long so monthly Amai long nearly to Karbiang long like just met mane Karbi a khe to man si ching room chot na si nearly to monthly trainer cap an pini ching room pon lo mana di phu pen ha salawar pen ha Kazironga area de borpung tarapung la do area pen as in ching room se lo sa mai do pon lo ini labang so pas season long bang andak amu chitong ko pini ke bang haru phoke su sebon ni tum mane so auditorium capacity pen bangke mane park chat lo posi so sebon dilita registration tum long si so phai ke duji asili long so phai bang abe pini labang so ame lili Karbiang long ara doan phan lili long so lili to mai pen lili to ma lili hin pen message pg ke hello lili to aket croy mane thir tip pen